ole thlir tu le ngai thatu song song te in zavain chibai le vek ule tuntruma kan video en ho tur chu India thian rin Russia chungchang te tin Iron Dome le S400 lokpui India in siam chu atum dan te kan thlir rovanga ti chuan in hei India hi khawvel economy lian palina a in hlang kaya chungte chu kan thlir ho don ani amasa in Russia India thian rin ti hi kan an chiarange India chuan Su-57 Russia kuchuak 5th generation fighter aircraft somli pani lei turin Russia nen in remna an siam ni in an soi China in Pakistan nena an 5th generation fighter aircraft chu tun kum chung nge ya pek man tumin ma an lameka hemi lo chang le thei tur 5th generation fighter aircraft kan nei lo wangin defense lam ho tu te an buai do ani kha kan ramput chuak tur te ja sem ke tula chu kum sang ni som thuma pe man anim be se chau ba ka a engine tur po an la chiang lo wani ya India hero pui viau ma ila thir de lama le jet engine siam lama hian kan la sang vak lo do ni in alanga Kaveri engine project la an pam trul titia thar thole tan mek alani chau boxi hei wang hian mi thiam thren khat chuan te ja sem ke true 5th generation fighter jet thi India hian sang ni som thum panga ma in a thotir man an ring me ulo ani USF 35 la le chi ani tak lo ba ka F35 a hian kill switch santi an du lo zonga an man dona man theilova siam na tur software an build tel ni in an soya hei hi US le asiam tu Lockheed Martin lam chuan thu dik lo ani tima se a mang tu ngei ram te point he kill switch online a lo control theina hi a ngei an ring ve bok Russia nge kan mamo huna alo in lar le chat mai ṭhin tha chu kanin being kanin mutam lo ani po in a huna thian an ni na an lan tir ṭhin kan din mun chiat lai bera kan thian te kan thian tha ber te an ni an ti kha adik le in alang friends line an thona Rafael source code min pedu si lo thona upato tak mai Mirage 2000 sang kha zakwa somret parukami to po a source code min la pedu lawania source code thi thona thuak pui ber khoi theina turania weapon integration an tiaral thuam pai theya te a radar system FBW avoinix de thil dang tam taka kan rampot chuak ral thuam le abe bom te an puina tel lo chuan kan voin kan mang thei lo ani fighter aircraft ani emaw military cargo plane ani emaw source code thi thona thuak pui ber ania hemi khoi danglam theina source code an ti password ani mayang chu chumi tel lo chuan an du alo khoi danglam ve thei ani lovani tuna India in Russia siam thona akol te hi chu kan ram siam missile radar chi sang le fly by wire system thlangin India hian a du in a khoi danglam theya hei hi a hlu zia soinan chuan thian te phone ni lei saka an gallery password an hril du tat lo ang che kha ani bermai i du in i mang theya ma se i du dana ti theilo in de yang kha ani bermai kum sang kha zakwa som sari pakhat atanga sang ni som ni panga thleng India tana dingam le ding tlat thin Russia hi kan tan chuan an hlu hle ani o te khanin Russia lut zia chu kan hreta ati chuanin hei India hi khawvel economy liam palina a in hlang kaya kanan chiarange khawvel economy liam palina India a in hlang kai pathumna Germany chu na kumlama ale pel thei don International Monetary Fund IMF data thar berin na tarlan danin India chu world economy a palina a chawa palina din munlua tu Japan le pelin Japan chu pangana din muna athuta thung ti wal ayok CEO BVR Subramaniam chuan a soyani wal ayok CEO BVR Subramaniam soidanin overall geopolitical le economic environment a India din munchu athalea din munsang ta khawin tuna India economy din munchu Japan ain asang ta zoka India chu 4th largest economy a kanin hlang kai ta ani ati International Monetary Fund IMF data tharber hian khawvela largest economy te chu pakhat na United States pani na China pathum na Germany ania India chu ana dota Japan chu pangana ani Subramanian chuan India economy thana din munzial tur hi a eng hle nia soin kumni thum nuwa chuan third largest economy a in lang kai zui thei tura base yani ati the IMF fian kumin April thaliam ta khan report ta tarlana India chu 4th largest economy a in lang kai thei don ni in a lo tar lang to a India economy thanna kumin sang ni somni panga atanga achut saka Japan le pelin $4.19 trillion ni phak turin a lo report to bok
Indian nominal GDP for 2025 FY26 tana base hi US dollar 4.187 billion aniya hi apel lek tura ngayani wangin GDP of Japan base na hi US 4.187 aniya hi India chuan claim na khumdon niya tarlan ani IMF data atanga tarlan ani danin India per capita income hi kumsang isom pathum atanga sompalia US dollar sang khat zali som thum pariat su aletin kumin sang ni som ni panga hian US dollar sang ni zari som riata apung ni in tarlan ani bok IMF nuaya WEO report soon Indian economy chu tun financial year kalme ka hian 6.2% ni tura achut saka atira chuan 6.5% estimate aniya mase hei escalate trade tension khawvel puma dang lama wangin India po hian atur tel veya sumi awang chuan 6.2% na estimate sak anita ani heti mekla hian kumsang ni som ni panga atana khawvel pum than na tura ta na tin zone chu 2.8% base ani thu IMF hian atar langa kumsang ni som ni paruka chuan global economy than na tura ta na estimate chu 3% ani tur thu IMF chuan atar lang tel ani World Bank lam chuan tuna high income ramte a annual per capita income US dollar sang khat zali panga sang ni som ni panga aya tam din bun ni mek chu India theina le thana atanga chu ding kum sang ni som li pasaria chuan e din mun hi athleng phave don ni in asoya eti huna India economy din mun tur chu US dollar trillion som thum ni tura chut ani bok is 400 le iron dome tlukpui India in siam atumek boru atanga indo na khawvel me ni som ni palizana khan Russia chuan drone zan hi som ko pariat le missile som rukpa khawvel zet mangin Ukraine beya mi som pathumin numna anchan ti fin fi ani Ukraine laka tum khata boru ka man chi ralthuamin ahman tamber trum alani Ukraine sipai te chuan drone zan hi som ruk paruk le missile som li panga chu an lo kap tha a bak zong chuan target a fu ta vekani Russia hen sang ni som ni pani February khan Ukraine hi aruna kum sang ni som palia Ukraine chu sak to Crimea tiamin Ukraine rampu matranga chu ta 20% vel bor chu athu nuaya ada to ani Israel pon Yemen atanga outis shelteron ka missile pani alo kap tha outis te hian in Palestinian te khawpin Israel Rama Airport Liamber Ben Gurion International Airport anron bitum ani Israel hian air defense thazet jet iron dome le Davis ling aneya drone siaman thiam boka India pon Israel drone alei nualti kan hravekang Israeli scientist thiam takmai Abraham Karem Peichu father of drone father of UAV technology anti hialani Israeli drone lama sutu poimo ani Russia hi khawvela air defense system nei thabera ngai ani meka S400 po du tok lovin aya changkang S500 an siam le towa China in S400 HQ9 HQ22 HQ19 HQ17 PGZ09 na nei boka France Italy le UK te chuan Astar 30 SAMP an neya North Korea pon S75 Lightning 5 Meteor 1 le True an nei ve bok US pon air defense satan Golden Dome siaman tum thu mani khan an president ina soile to ka tuna hian that meets MIM 104 Patriot Seram MK15 Falnex CIWS anei meka Ukraine le Israel te air defense system thaviolo se chian na sa zo athlenge yang air defense poimo zia chu operations indur po khana takin min mutir to a soidu angai lovang ei hi ranin India hian S400 le Iron Dome el phatura boipui mekani chu bi chiang lokang Ballistic Missile Defense BMD program India Prime Minister Louis A.B. Vajpayee Khan Kargil Indona Zonu kumsang niya Khan Ballistic Missile Defense BMD program kalpui RMTya he program phase 1 nuaya hian interceptor missile heng Prithvi Air Defense PAD Advanced Air Defense AAD le Sword Freeze Radar da siamaniya kumsang ni som pakwa he phase zo ani PAD hian KM sang ni vela ka pha AAD hian KM zani vel aka pathung phase 2 nuaya hian Advanced Defense 1 AD1 le Advanced Defense 2 AD2 te siam tum mani meka
target KM sanga vel daya la akap pha ani US ta that ne na inang view kumsang isom ni pania Khan Abdul Kalam Island Odisha bul clear kara AD1 hi anlo test wa tun kuma AD1 hi DRDO chuan asiam chuak tak tak tran mek ani AD2 po hi nakina siam chun zom le turani project kalai mek ani chu project Kusha chule he project pui tak mai hi me sang isom ni pania Khan Cabinet Committee on Security CCS chuan alo pom to wa BMD program zui deuh hian phase 1 le phase 2 aum don sumsen to recrossing ni sang khazasari borvel ni in BMD program noya technology le missile structure ten an man chunzom dona wangin sumsen hi atlem deuh pha dona siam chunga reilo deuh bokang he project hi extend range air defense system ERADSMO program long range surface to air missile PGLRS AMMO Kusha air defense system emaw DCS 400 te antibok project Kusha hian DRDO le Bharat Electronics Limit BEL te an thok dun dona BEL chairman MD Manoj Jain chuan he project aman tur control system le radar chi sang an siam mek thu a soito BEL hi India air defense system thunzom tu poimo akas tir siam tu te thau kha anni a component parts ṭhen khat chu private company heng Bharat for Larsen to bro le Tata advanced system te pon an siam don ni in hriat ani interceptor missile chithum M1 KM za somnga ka pha M2 KM za ni somnga ka pha le M3 KM za thum somnga ka pha anei dona AI manga thu mani don bok infrared IR le radio frequency RDC kar anei bokang cruise missile re-aya thok chak supersonic po drone thok niam po thok sang po steel fighter jet le bomb mit nei po thelova kap chat thei tura duan ani yang India hian squadron nga lawm nga emaw unit nga te po ti ila siamatum me ma sela danglam le hlek thei ani chu tun kum February ni so matranga som palit chung khan Bengaluru wa Yalahan ka Air Force Station na Aero India so ne yani ya heta hian the CS 400 aman tur M1 interceptor missile chu a model Poland ani kezi zaruk som nga panga vela ritni in match 5.5 6700 kmor vela chakin athok thei don ani M1 le M2 te hian kill vehicle mel ma thlona drone kap tu tak alai taka hol tlanga 250 mm diameter alian anei ve dona M3 aero chun diameter 350 mm maneyang KM zanga atanga zaruk thlengvel chu an fire control radar askan emaw man phadon ani an dual pulse solid rocket motor le thrust vector control TVC manga thu mani dona he hian control atinuamin ati ol sam don pakhat so an ka chua target afu theina chance single shot kill probability hi 85% chung lam mani yang pakhat aya tam ka ani chu 98.5 vel accuracy ani thei don bok he salvo mode anti salvo mode a chun second nga nu la ka missile danga kap chuak le thei don ani kumsang ni somni pakhata Russia siam India ina le S400 nen an radar network in trom thei tura duana ni don boka mel mate drone missile chu S400 ina lawm detect emaw chui track anga the CS400 hian akap thei don tina ani an thok don thei don ani chu tiang bokin the CS400 in melma missile lawm detect anga S400 ina lawkap thei bokang India future a bright view ani project Kusha hi lotling taka akalsun India Air Force 10 Integrate Air Command and Control System IACCS nen thunzom vekin air defense system dang nei sa akasin atnai deuh KM som ni panga atanga som thum vela lo venga nga ahla deuh KM som sari atanga za som nga vel chu barakhaih in lo vengin KM za som nga atanga za thum som nga vel chu tuna kan soi the CS 400 hian lo veng thei dona hey aya la KM zali don thleng chu S400 hian alo kap dur zel to mai don ani aom zia chu the CS400 ka phak thui zo ren si barakhaih le S400 in car vel ani don ti na ani e car ol hi India hian no kha vat adu ta ani S400 hian interceptor missile chili KM za somni zani KM zani somli zathum somriat kap thei te ani ya KM somlia sanga kap phabok aradar hian KM zaruk chung biala drone aman chui theya arwalin target zatel mu in a chui theya ne barakhaih hian interceptor missile chithum
17 km 100 km le 150 km kap theih te an ni lawm the CS 400 radar hian S 400 pangai man phak chin tho km zanga tanga zarukvel ami lawm a hre thei don bok heti hian India chuan wansanga invena thuam thatak alo nei don ta a kan then omril ru chetak tak kho Pakistan Bangladesh le China tan a hupur om zual nge yang le thlasom pani atanga som pariat chungin en chin turin atak tak pakhat prototype siam man tum mani prototype phi thlasom pani atanga som thum paruk chungvel an test le potang te seng kima paltlang nuwa kumsang ni somni pariat atanga ni kwa vela chuan India Air Force le Indian Navy te manatan the CS 400 tak tak hi siam chu ani to ang project Kusha phase 2 ruam man hi eng tiang chia kalpui tur nge puanzar ala ni lo na chungin Russia CMS 500 Prometheus Alpha emaw a aya tra India hian siam atum don ni in mithiam jok ta chuan an ring ani India hian at manir bar barat in total India kalpui mekin a thei ang angin ramdang puina tel lova ralthuamin siam atum meka ram ven himnan mai ni lo ram danga thon chuwa sum don nan thlenga man tumin a bei chho mup mup mekani hemi tur hian sarkar DRDO le private company te tho ho na po a thatil tiela India hian ram dang te thik thamin malama pan zel kan ti theyang